da nas čeka baš teška utakmica. Tako da prije utakmice saznao sam da Barcelona u Kölnu još nije pobjedila protiv Kiela, tako da je to danas prva pobjeda i stvarno sam sretan da smo odigrali jednu baš jako tešku utakmicu protiv jedno od najboljih ekipa, tako da stvarno smo se držali ovog što smo se dogovorili u slačilnici, tako da sretan, čestitke mojoj ekipi, ali svi znamo da još nismo ništa napravili, tako da svi znamo šta nas čeka sutra. Bili ste dosta uvjerljivi u utakmicu, niste im dali da se nadaju na više osobito u drugom poluvremenu. Je li bila neka posebna priprema za Kiel? Pa mi smo se spremali prvo ko da svi igraju sa Sagosenom i Pekelerom. To za nas ništa nije promijenilo, tako da što se tiče same priprave na utakmicu, ali u biti bio je, ako gledamo prvo polovreme, bio je gol za gol, tako da na drugom polovremenu smo malo bolje odigrali obranu, naš gol nam pobranio 2-3 lopte, tu napravili razliku i onda stvarno dobro držali do kraja ovo razliku. Finale igraš protiv tvoj bivši klub? Pa da, sigurno. Bio sam tamo 3 godina, bilo mi je baš lijepo, imam puno prijatelja iz tamo, ali danas sam u Barceloni, igram za Barcelonu, tako da sigurno ću dati sve od sebe da opet sa Barcelonom u svojim liga prvakom.